Siyawamukela kwi-TV yakhe hamba phambili iGuluva TV. Cela ukuthi wenze lokhu, subscribe, share, comment, like, asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Basale bemangela abantu abaningi ngesikhathi kubhonga indaba yensizwa noma ke yendoda eyashiswa acid shiswa owesifazane eyayithandana naye la khona kugcina kuphawula nogodole nabanye abaningi bathena uma umthando unsika umlandela unsika musa phela ukufaka ama-emotions akho kunsika mlandele lento ayenzayo kodwa nami njengomuntu kunezinto engizozenza noma engizozisho eyingenke zaba yiqiniso kwesinye isikhathi kokunye nami njengomuntu ngizophinde ngiphambuke uma wena ungithanda akusho ukuthi sekumele unikele inhliziyo yakho nakho konke ukunikele kumina ngoba niqolwa nje nidliwa abantu nje nirojwa nje ingoba nithi umuntu manje emlandele ngama-emotions kunabantu sebezevotela ANC manje ngoba usikomota ukhankasela ANC kunabantu sebezevotela ANC manje bazoshintsha manje ngoba sebezungizwe ekuthenini manje engathi useyewelile usengane kulela qembu bafowethu asike siqala before silungise ezinye izinto asike silungise imiqondo yethu ngoba imiqondo yethu engazuzi kwathini imiqondo yethu angazi noma ivuthiwe noma eva sinte sajova lo mjovo ye-COVID kwashintsha yonke into angazi kwenzakalani ngathi kunezinto engahambi kahle kuthina noma uzizwe ezinye izinto kodwa ubona ukuthi lo muntu kwakuwumuntu onjani lo wayengavuma lento le bafowethu ngiyacela kukho konke esikwenzayo asisebenzise yona isystem abayibekile sivotela iqembu leli lodwa ngicabanga ukuthi iqembu mhlasimpe esingathi ngokuhlaziya kwamuntu ngayedwana singakhuluma nje i-MK bafowethu ngicabanga ukuthi ilona qembu esingabeka amathemba ethu kulona okwamanje engisalibonayo nakuba ke singeke sigarante ukuthi bayosenzela iqiniso kodwa kukho konke sengikubonile i-MK ngicabanga ukuthi iyona bafowethu engakwazi ukusilekelela angiphinde futhi sengiphethe abafowethu abantu besimama akusibona abantu ababi kodwa abelungu abenze abantu besimame babantu ababi kanjalo nathi madoda asibona abantu ababi kodwa abelungu abenze sabukeka nje abantu ababi abantu besimame asibukeni inkinga sithole isisombululo ngiyathokoza angizukwanda kakhulu nina bendlovu enamandla ngiyathokoza labezitha siyathokoza Mageba ngiyathanda ngoba uyikhombe eduze lensizwa ngiyafisa uma ikhona indlela ngiyafisa mhlawumbe mangiphuma la sizoxhumana futhi nawe eceleni nomnewethu ugodole mhlawumbe nondabizise nabanye nje ngiyafisa ukuthi singathathi isikhathi eside ukusondela lapha mhlawumbe ezinye zezinto zizozikhanyela ngendlela ngoba kuyiqiniso ukuthi lena ke kufanele silwe ngempela le kufuna senze isifundo ngayo ukuze naye lo hulumeni lo siphethe njengamanje abonta sayifuni yonke lento eqondene naye nalento ehlangene naye ngiyathokoza Mageba ngizokuthinta mangiphuma la ngiyacela ukuphinde ngiphe umnewethu ugodole ithuba ngani zakwethu ngelele futhi sikhonzile usekugcineni impela kwabo bonke ungene manje nje ngiyacela ukupho ugodona ngibingelele futhi ngani zakwethu ukuthola ithuba lesibili uyazi makuthiwa uyazi makuzokhulunywa olwa kwethu uhlanga uyabona ukuhleka kuyamduduza udabukileyo uyazi sengihleke ngaze ngaphuma inyembezi kulento ade ngikiyo wathi ukwehla umoya indlela ade ekhuluma ngayo sibonge kakhulu indaba ezitha sibonge insika mnewethu ngiyazi ukuthi konke okwenzayo kukhona abantu abakufisela ukuthi ngathi unsika kungaba nje ngathi kungaba nje insika mnewethu uqine nje ume njalo sikhona thina singamadoda angancengi futhi angancethezi angakhathalele ekuthandwa ayohleze emile ngaso sonke isikhathi eqinisweni ngaphandle kokusaba cha angisezukwanda kakhulu mapholoba kuyongithokozisa kakhulu ukuthi mhlambe uma kuneyinhlelo enizoba phezukwazo nize ningalenzi iphutha lokungishiya kulokho eniyobe nikwenza kumfowethu lo hlukumezeke ngalendlela le ngiphinde ngicizeleleke ukuthi ngani zakwethu amadoda lawa angemadoda amadoda ngesakhiwo ake shintshe bamadoda angempela
ekubona oku-right ekubona oku-wrong ukuthi la ku-wrong lokhu la ku-right lokhu. Ngicele kubantu besifazane niney'ngane zabafana ningabuki thina ngoba ingane yethu isencane ukhohle ukuthi unengane yomfana. Konke okucabangayo awucabangela ingane yakho ukuthi kuzoba njani enganeni yami kusasa, kuzobe kunjani. Uye ukucabangela thina ukuthi ugodole ngiyamenyanya. Asikho isidingo sokwenyanya mina. Ngiyazi ukuthi umuhle ezokhuluma iqiniso kuthiwa awusaphilile nasekhanda uyagula ke lo mfana. Siyagula impela ulamba esiswini lona. Ufuna uyabona mina njengoba ungibona ngilwa. Futhi angikufihli lokho ukuthi ngiyalwa ne-ANC futhi ngisazoqhubeka ngilwe. Angisazilweli mina. Mina vele I am a reject kwi-ANC. Yabona uma usuna 35 usugaxela impela ayisekho nje indaba yakho ayisekho into engakhulunywa nawe awusasondeli bese kokunye ke uyabona abafowethu njengoba kuke kwachazwa ngasekuqaleni ibhlungu kakhulu into eyenzakalayo. Uyabona uma ungaya emajele hey khona isistory ngisibone somunye umfo owangena ngaphakathi ejele wangenela into angayazi. Baningi bafowethu kuyiqiniso lokho elingefihlwe futhi esingekunanaze lokho. Baningi abangaphakathi abafowethu ngezinto abangazazi ngempela badlwengula kuthiwa badlwengula bengakaze bedlwengule. Njoba ngicelile ekuqaleni bafowethu ngicele kakhulu ukuthi noma yimuphi umuntu wesifazana osacabanga ukwenza okubi kumuntu wesilisa ngicele kuhoxise lokho. Simxolisele nalo muntu wesilisa owenza okubi mhlambe kwambona enza okubi lokhu noma ngathiwa yini. Asisucabangeleka njengabantu abadeserve ukufa uthi amadoda vele akudeserve ukufa. Bamfonela ngiyacabanga ukuthi ngizothatha laba bakhona lapha bathule tu ngoba vele uyabona futhi le izwisa ubuhlungu kakhulu. Bathule du bonke osopolitiki bathegwe ngisho ku-Twitter uyababona bathegekile. Avuke ekuseni apost umuntu ubona ukuthi ukhona vele online akekho busy. Kodwa manje le yanto le abamtheke kuya akayiphendula. Basabani ukuthi inhloso isystem ekhona ithi akucindezelwa amadoda ngoba uma kungacindezelwa wona lelizwe lingabuseka kalula. And umenakalo omunye okhona waqala nangalokuthi amadoda aqale kuthiwa walala nodwa. Vele njoba sihlangene thina la sikhuluma nabonsika nabogodolo nani mapholo basihlangene la sikhuluma ukuthi asenzeni something. Uzomangala ukuthi umuntu bekufanele mhlambe elekelele kulesimo mhlambe khona lapho thongathi enye insizwa abayidli izinqa. Ukube kuthiwa abayidli izinqa ngabe sikhulumile manje uma ingakhuluma bazoyiphuca ithenda. Ngamani ihambi iyohlala lapha eBhalito noma emhlanga bathi ukuspend i-hour baxoxe ngezinye izinto ukuthi bazomanipulate kanjani futhi enye ithenda than ukuthi bazokhuluma iqiniso. Bazokhuluma iqiniso ngale ndoda ngoba kufanele ngabe le ndoda at least noma ugovernment noma iqembu elithile seliphumela obala la yathatha le ndoda layisa kwi-specialist ngoba le ndoda izubuhlungu njoba idonseke kanje inyama idonseke yadonseka le ndoda. Kufanele ngabe at least kwenqala seqaliwe iprocess yama-surgery yenziwa lezo zinto lawo ma-process lawo. Okunye mhlawumbe kwengqondo ngoba funa luleko nangokwengqondo ahlale nasendlini ekwi-state esi-right for le condition yakhe. Ahlale nabantu aba-right for yena ukuthi bangakwazi ukunakekela.